le khabutam tak tuna kan Bible atanga pai tak an oma thu in thukru le ril tak zirtir na makle thon thumak pui mitlem te tena an zirbing apokrifa chungchang I han ngai thla haute ang apokrifa ti thumal hi Greek tonga apokryphos ti atanga lak ani a om zia chu chin hriat lo ti na ani berang sap tonga cryptic thil thu ruk ema thil maksak ti na nen hian tongkam thu mun angangai ani apokryfa le khabu ti chu thuruk thu ruk horop hriat lo manga ziak ti na te po ani thayang thuruk thu ruk bu han ti em chu ani thei chia lawang achan chu le lin ani a keini te meu po in kan lo chiar ve thei tlat ani thuthung hlui le thuthung thara hian pai then apokryphal a om ve a Bible an siam pum laya an pai tak te an ni a Bible then khata ero tlem azong tel ni in apokrypha bu atanga la kani thu ai jiak tel kher thin tuntuma hian apokrypha le khabu chu engtenge nia thuthung hlui le thuthung thara tang chuan engtenge an da chu ilo thlir haute ang thuthung hlui sap tonga biblical canon emo canonical text anti hi ilo hreto mai theya a om zia chu a hu hova zir nuwa Bible chunga tana pom tina ani deuh berang Genesis kanen chuan khovel lo in din dan te Adam ale evi chungchang te Noah te Abrahama Isaac le Jacob te Exodus Moses na Israel fa te ashoi dan te Hebrai ho saltang chu dan te Isaiah Jopa Ezekiel le adang tam tak an om ti kan muang heng zong da khom hi biblical canon anti chu anita ani enoka le khabu hi apokrypha bu a ziak pakhat chu anita phota enoka ziak changtren khat thu hian Genesis azul thuaka nole tuile chungchang zialan ani ma de hret hian Genesis bungle changami thu po voi khat chu Thailand ani a enoka hi kumzathum somruk panga lai mai adama pathian ne na leng dun turin lei a chu san ti ziak ani a pathian ne na leng hanti hian thil danglam le makve tak mai ani na lai oma engwanga pathian chuan anung chung mewa hruaita dai nge ani ang he zo na chan na turatan chuan bi pakhat aming tarlan lawin na sataka achuina buwa chuan enoka le fallen angels kanti vana tanga vantir kau pai thlak tak tele Nephilim million kanti te hi anin kung kai kual veka chung wanga toilet po lo thleng ta ni in aziaka enoka chanchin bik hi ingai thlak du chuan maksi taksi chanela tho hian ngai thlak tur oma I hai mai don nia thuthung hluya hian apokryphal le khabu hi a om nuala jubilee bu te po enoka le kha ang tho ani na lai om khovel lo om tran dan te Genesis ziaka thu then khat te kan hu boka adang lam na thung chu kum le thla ni chiar dan chungchanga kum somli le pakwana jubilee che vela ni poimo te le thlir na te fallen angels wala tanga pai thlak haute chanchin le ram huai listema chanchin le belawa chanchin te kan mu a Daniel ziak an pai tak bel le dragon ti te po atela bel milimin in thoina a ei thailo ti afin fiana te a ei tu dik tak zok chu milim pui thiam chu ani a lal mu lo lai na lo ei thina atopa chuan pui thiam chu man chu ani in ti hlum ani tak he ti te zialan ani he mi ziaka tho hian Daniel an dragon atha thu te po zi ani a atha dan hi amak khop maya ngun nam po hmang lova kek apecheu maya dragon pumchu apuak ke ta ni in ain ziaka apokrypha budang tobita bu te judithi bukhatna le buhni na te makabia le adang te po ala oma ma se king te khi alang sar le an soingun deu te anni heng apokrypha bu te hi BC zathum atanga
si itan tir vela darni in hriat ani a heng hun lai hian apokrifa hi alar hle ti a hriat thei hun sang sanga enok le jubilee copy te po mu chu bel zel ani a Dead Sea Scroll a po khan atel ve heng he hetiang ani awang hian heng hun lai hian heng apokrifa bu te hi Bible budang nen an ngai poimo dan po ain ang reng ni in alang amaro chu heng apokrifa bu then khat te hi chu tu hnu dewa ziak an ni a Genesis le Exodus te anga man lai tak tak anga ziak ani velovani a om zia a chuan heng apokrifa bu te hi chu an chanchin thui tak han chhoi zui tur po a om chia lo ani enokale jubilee ziaka fallen angels ho chanchin te phei hi chu theology ang zong phei hin chuan boina tam tak a thlen thei awangin Bible a po tel ani lo hi alo thaviau zok ome thuthung thar Isu zui tu te Christian ti hing an putta ka tang hian thuthung thar hi a om chhotrana bosom ni pasari omin Mathaya Marka Luka te baka Korinte Thessalonica te thopuan bu le adang tam tak da khom an ni a heng thuthung thar bu te hi Naisia khom puya pompuya siam ani a Christian in hlom khom pol iti mayang chungte atang chuan Catholic te Protestant le Eastern Orthodox te an piang vele a Naisia khom puya Bible an siam hi tunakan rin tak berbul pui hi ani ta ani thuthung thara tanga an pai apokrifa bu te hi Paul pakhat Gnostic ho Paul le khabu ani deuh bera Greek tong chuan Gnosticos ho ti an ni a om zia chu hriat bik na nei te ti na ani thayang thil hriat ruk an nei bik te po ani ma na Gnostic Christian ho chuan Isua chanchin le athuruk hriani in anin chala chu an thuruk ziak mangin an thla te anin hlan chhong zela heng zinga mi pakhat chu Juda chanchin thra hi ani le a he ziak hi Egypt atanga lo chuak ni in CE zani somriat velaya zi ani a he ziaka hian Isua le Juda in komna thuruk zi ani a Juda chuan Isua ni na diktak chu a hmu a Mesia ani thu po hria a Pathian chu eng hlom ani thu te po ziaka zirtir dang zong te chuan Isua ni na le azirtir na te po an hriat ve lo thu te zi ani a abudang pakhat Mari chanchin thabu po hi Egypt atanga lo chuak ni in kumzabi ni na lai bor ziak ani a ain ziaka chuan Isua le azirtir te chuan mihring kharau chungchang soinan ti a he an soina hian Mari po a om ve ti alang boka ma se heta Mari a om ve ati hi Isua nu Mari nge Mari Magdalene ti zok zialan ani lo atu zok po chulo ni se Mari hian mihring te tharau chungchang aziak langa kan thi hnuwa vanram kan pandan te aziaka he thuziak hi Bible thuziak dangte ain kumtam takin anunum zok ani azia hun hi somruk le paruka tanga si iza nabor ni in hriat ani a ma se he athuziaka hian Christian phasa te lo khusak dan te le rin namak chak tak tak te kan mutel boka chung thuziak te chu Naisia khom puya theologian lar mai Leon mi irana saril remzong ani hau lo maya heresy ti le khabu azia phei chuan Mari thuziak adik lo thu hi aziak na sa hle ani hetiang te noi hi apokrifa bu chu ani a ma se thu then khat ero pho chok mai ani lo ti a hriat bok thoma chanchin thra hi lo en chinila he thu thoma chanchin thra hi lo en chinila he thu ziak hi CE somruka tanga za somli vela ziak ni in heti hun lai hi tuna kan Bible kan pomtak busang sang te zia hun lai ve tho hi ani a thoma ziaka hian Isua thu soi tia ziak atam hle a Isua thu soi ti hi voiza som pali lai mai zialan ani athu ziak mun thoma thena mun hi ero chu chanchin thrabudang tenen ain zula thu ziak an lak na emo an hriat na hi thumhun ni in alang azia hun han thlir chuan thoma ziak hi ziak dangte ain anu nung bik lova kan rin tak Bible te hi CE zathum somriat pahni a
Rome Council atanga rem khom chu ani a he Rome khom puya hian tuna kan thuthlung lui le thara tura andu ziak sak sang te hi li san siama hemi tum hian apokrifa bu ami zong hi chu an paithata ani apokrifa bu te chu thudik tok lo le bel chian do lo sa khona apo boina chokchok thei tu ti alita ani Bible chung thu atana pom hanti po hian sa khowona zirin alawin ang lo thei hle mai Ethiopia rama Christian te chuan apokrifa bu ami enok aziak hi Bible zinga an poma chu wangin aziak dik tak po tun thlengin kan hmu thei pha ani lo pom ta lo se enok aziak hi kan hmu kherangem ti po zo na thei takani Catholic ko ran te hian thuthlung lui bu te hi Protestant te ain an nga jok boka Tobit Judith le Bell le Dragon chanchin te po Catholic Bible a chuan kan hmu thei bokang chu tiang ani awang chuan apokrifa bu te po hi azawaya han hnol ngot hi arem chang chi alowem o ati ve thei ole tikha chuan apokrifa bu chung chang tlang pui chu kan hreta a arem chan dana zirin ngai thatu ten in du ani chuan apokrifa bu a enokazia kemo zuda thu emo kana thur bing le don nia ngai thatu du tak like le subscribe kha kan kal chhouna zel tura thil poimo ber pakhatani ti min hriat puila lo like a lo subscribe turin he channel hi kangin ache